Garu ya siasa aratu idara nende tukiara kimanti ya siasa urayara ya kwidira nende karika kaita okaturi na unturabu idiri nende bukyone kabo kaderu arene kunyudo mu makwa mangaba na kadomba areo kinyanga bana konde muturi Onesmus Mudhomi njuki na kinyoka Kaunti ya Ameru kaira mwangaza amwe na munini wekerere mutuma twethinki unturabu nende budiri bukyara kubonene na bangine ndiba kwirigira kaniba wetera kinyakona uritingo bokere kanabwa thirikari nende kuridira bokarakari atea nibondo tukerwa etu na atalambala baraba kedra baito tedaka kinya kwataniria imwena yele kimanto yegi siasa burani ndi kedra chie karika na kedra siasa kedra chikikira iria twedire tukiona ngwire kuritoka nani atububongo bukedra bwekarika twina kadirima rengera karibu sana ndo bakwedira ukiona time na Eric Madi nibasa na bwinero ndo bakwedira bukiona kanya indi in brief kendeka tuwe mwanusu tuambie na werengera what's your view about Kiathokeruare? Maybe Kinya from their trading and paraba kwedire Kinya protocol in your own view ni atwedire tukiona Kiathoke integration kana kia swearing in Rware is ankedi mutageri wa TV na mwere bwega muno no tubwa kuendelea gututhikira na kwaraniria na batwe Kiathoke naro imbonere igitire sawa as in kimekira to utega muno first of all governor kunyomuma na sure iko kari na timelines iko kari between denya na denya it was iko kari na arwa hishiria yugete anto bonde bali ku anto bombori ngata governor bonde bakusoya na arwa edu katiba sheria ile cha ile cha assumption of office act edu yugire it is the first Thursday kanara misiembere after 10 days after results kutanga so kuma results ya tangasirwe 10 days the first Thursday February niona arwa because nimekuona governance bond banyure mumai sure February so na arwa kile yokali na maana muno te gentu kingi other than governor kunyomuma ndo alengira kunyomuma na arwa sasa ingekuwa mambo mengine tena so na ndo aina nyure muma na deputy wa nyomuma na eta nenkerwa instruments of power and the as we are talking to take quality man to governor elect governor Omeru yes na Eric on the same breath but on a different angle ono governor mbere County ya Ameru kwedira imwekuru na tena no mbere kwedira actually as an independent candidate what's your take okay boga kanjo kikanya kairi nyani nkevya kategori be Waru TV na imana kumbutonera kanya kuja kuga umena Ameru owiti na mbere bande kuroize kancho kambuke actually naro intuko it's an history making first in Kiremeru one kona mutongeri wa governor Mwokuru